Fonga mai fo ile fionga de falo longa ya nai afa nai e ta ua le pasi a koe sesi ia i o le wha matalanga le nei lea talea first and foremost toi fo i mai lea talea mua wha mulmule first and foremost again ma ke wha malo atu ma congratulate atu i lau wha i longa tau o loa lea sa maua mai tutono le tātou watu nuu i Samoa anai afa anai tala whea ngai se lau pasengi ai si kisa i fa mole anai to vifo i lunga lata le le ka le sa fa mi puro ku o kafa ia po kanata ai si fa ya turo man to tala le la wo fionga anai mal to team langa le te va ia tunga to team nga fo ia eri tower pini tui eri tower pini ma auto uma a fai o le te sauno mai anai afa anai na ola aulia le mali e toa le pale mia le ua lango ina lau tau alanga i lau si i lau wafoi visa le fai free visa now o le matou tua lalo ia e fai keke lai kanga kai e ki sau e mirikingo ai ma e sau au mai i tato atu nuu nei New Zealand ai me se angi New Zealand o le te alu e te tau mawhai ina ia fisosoani mai le fai ngā malo le fast e ala i le fionga le li pale mia ale ke sau e mirikingo makangaka o le e whakau ke e au kalepe fa ma le au kalepe mea le iengi le au ngutu leanga ma le au toi fai le whainga malo le fast e le sa o ngā koe ngā mea e ke le ialu i rungo se e le iaia mangi au kangaka kele ngā sign up i le mea lea ngā maua mai rungo le polkalame lea le kau whaleanga le malo a foi sila mai le fionga pale mia tangata le wa sau e kau mo fai ki kango e kau whakangaka kongo mai le fia lango ko ngi sa mo ko nga kanga kuluku fa pe ye ke sau au mai runga e ti velu wa le whailonga le ana award lenga mo ku so lau ana award lenga sau mo e mai sa mo le uma ko pa uma wala lo ano nga value i la wa kale wa sau ngi po e mai ma o e mana malama le pauale o nga ruenga le fa nga e puloku e ka ngaka nga faleanga la nga o yo par mia mana fa nga malo ale fa ko uma nga fa ula mai o pinge sa mo fa nga malo ai e sa u e opongi fa itete tanga e fa ku inga oi e o fo i lau kamale o tui eri tower pini kasi da kan nga ingu fo il fast la ko ya e tapa time va ku sa oi upu kasi nge ka nga ingu so mali ai de so ingu so ai le angu ai ngare mo lo mea ngau iai o lo fa ka makakao mafanga mai il fast kakala ia lela amakanga ma o te tautino atu ana ele sau longo te tautia ele atawa anga le sau ia afa nai longo te tautia ele mo le over male luas furu mo kupu isi afi ai o po ka singa mo langa lu afi po ka singa sau lela wa vatura ma tu la lo fionga nai afa nai le o le upumongi a fai o kangaka ye ke kausau e amai i community e lango ko ilo free visa sorry se mea o le free visa mo ke lango inga ai mo ke le lango inga kangaka ye ke mirikingo ye o pumongi nga ma upu kaukingo pole a fai la lo kaukinga nga ongi ngai ka mai fasi kangaka e aku e aku e lango e ingo ma kangaka ye ke kau mirikingo ye ia ma ku kala nga ma so se mea e ko ke su iai ai o vai to ko inga kanga kai lela iai e makua yo ku ma lo si o ke ka ura ku awange yo ko elan kulowa to no lefa fonga mai fainga ma lo izamo ala ngai le o sira fia mai er sunga la aule mali to ko inga kanga kai yo e sa e mirikingo e ro faku mai lango free visa mo ke lango fo ilango palmia la ku lai mai o palmia nga mako pa loka o mai ai o ke le rope nga paro ka ingi sor ko vai nga anai afa nai I don't know o ke le rope nga paro ka ingi sor ko vai nga le nanga ke vai ko HRPP umam ko saples e vai nga le ko ke mirking ale la wa eru ya kula e pa le ke mai kula e pa ya meya e eru ya fia mele ke mai ma fia me le wa la ko karsa pa ya la audi pike fu kanga ke mirking o ele aya mangi sor community nga wa silak fast lo ala ngo isa mo kumur fasting e o kilangi sa fo kilangi wa fast lo e o a foi kanga kapua ile HRPP la wa kadiama e la wa tapa time e ka sa o ku fa mun muli
la ngai ke ro le ata won mafuanga a fai ki nga makoloko anga me ao po ngar fa le ngar fa nga malo fa le ngar fa nga malo e foi vai ku foi fa nga po kala me a le ari io iti fa nga la fa yer malo le oso foi le yungi a me ka ko ye a le uma mai au me mai sa mo a le ke sa e mirki ngo makanga kaya no ele o ko la ia la ko la lo fo ya o ke ngele Margaret le te so upu so le te fe tala no ma e to la lo vatu ke wa ele mala malama ke le meia ana wa vatu to la lo e lo fa mongi ya angai afa angai o le lango ma me o malanga o le ana me sa ngo ma ye pa ya o le ala ka ko visa a ma wa yang usila pe afa pe mo ke ku ka or ka ngakale ke ru ko ru ma sa fa yo o ka fa or ngoi longo winga ma e ma ka ngale te ka ofi mai ai loka mo ngoi le ai le mi la o en fenga ku lu ngala pokala ma fa pe kai la wi mali ko le lango ngo afanga ka ko mai ka ula pola se fa sa lango ba nga de mai e support ya afanga ile in ka pule wa ka fa mo la fa kai il par mi la yengi ela da winga nga o tau sila tu la sa fa i mai re ko inga kan ka fa pe o tau sila tu sa ko sila sa mo matanga e ka un fa i loa ku le la langi ala ngale fo ke vai ku ngala i kwa yes tu loa and I say this sila fia ka ko por kalame le ya tau ma ua pa umale ka o I speak my heart and my mind o ke le nga kia se mea e sila fia fo il pale mia e fa nga ke la ngonga fo e fa fonga mai e fa isi kai mi e ma ke fa sanga le malo ma ke fa ku le malo pe ki nga po le ale me ia o le alo fa mongi pe yor kala e fa le uso nga o lo uso mongia e fa ya ku sa o ya ke oi a le au ka fa laka nga le mili oh you're good oh you're absolutely fantastic ai nga o nga kupu o me ia o fiu so fiu so ai nga o le uso ai vai mai ka ke kuku ya so fenka ke lon ma fu anga ya lai nga o man tu no fa tara no ia nga ka ku fa kan ngas ko ingo anai ke lo umar fa kan nga ko e manga o pa wa le por kalame nga ka lo sanga mer ko inga fia sau free times ai ko ke sir fia sa mo ai mesele ya te war ma fu anga ngo fa ya hana wa nga ko ngeki mo mai ya Margaret ya hana o fa malu lua ya hana wa hana le operating ale va ya mo por kalame o fa malu lua ya nga o wi loanga o kanga kai e mirking o fa kasimana se i mara pusi ele o gele fa ya ko ngo mako se lau pa senge lo lango ingole o free visa li ato ai ngo va ai ko lo kanga kai e mirking o mai o kanga ka mua ngei le fai le nga malo ma le fa loko le anga I kanga ko fast o ko me ilo o me ilo fa ko le la toke la ka ko mo ko nga fa maka ku ku ma ka ke langola e sila fia la nga le e le ato ya ma ko la